Mga negosyante aton bisita o taga dinhi Sir Arnold Daklag nga aton ikakapadis usa nga nanay han aton hermanas mayores Madam Marlene Dacalos. Aton taga ni makusog nga palakpakan music maestro. Okay, thank you so much para haton sunata at kuratsa. Aton taga ni makusog nga palakpakan Sir Arnold Daklag ug sugad man kan Madam Marlene Dacalos. Taga naton hin makusog nga palakpakan. Thank you so much para haton sunata. Yan na aton utro pasusundan. Hinkurat siya ngayon ang aton pasasayawon usa nga bakasyonista pero taga dinhi Barangay Rawis. Usa ang aton mga naging pasada
han iya pamilya han pag-hermano hin patron Engineer Jason Labro usa nga negosyante ngan hin mga real estate ha Manila ngan of course papadisan han aton usa nga babaysay nga nagdudumara han Rawis Elementary School usa nga school head Madam Richel Gakuma Mabuto. Taga natin yung makusog na palakpakan. Music Maestro. Engineer Jason Labro and Madam Richel Mabuto.
Thank you so much, Engineer Jason Labro. Ug sugad man kan Ma'am Rachel Mabutol ang aton school head ng Rawis Elementary School. Utro, taga naton yung makusog nga palakpakan. Okay, sana kita kawadto ang sunata han kanang kadaman aton anay i-acknowledge ang presensya han usa nga barangay chairwoman han barangay Kanduyugan San Sebastian Samar, Madam Kapitana Elsa Babalcon. Ano to ka? Maarang na ako ka. Yan na? Yan na? Sige. Wala kita mahihimo kay nagsinyas ang tisayaw. Ang aton pasasayawon. Ang aton barangay chairman. Barangay Tinago, Honorable Terso Cabrigas. Burol sa liwat ini. Diri naman kinahanglan, Barangay Kantigong, okay na. Kapitan Terso Cabrigas sa Barangay Tinago and Madam Kapitana Elsa Babalcon, han Barangay Kanduyugan, San Sebastian, Samar. Music Maestro. Kahota mayo. Kahota mayo. Mga duhali ka oras na saya. Taga natin yung makusog na palakpakan. Honorable Terso Cabrigas and Honorable Elsa Babalcon.
Mamay kalahano, nagkita ang kasi mga barangay chairman ang nangmumuno hin mga barangay Honorable Terso Cabrigas ug sugad man kan Honorable Elsa Babalcon. Taga naton hirahin makusog nga palakpakan. Sige, kay may anak dili pahabol nga lista.